I ćao se dovi, danas ćemo igrat Legend of the Brofist. Da, to je Edgar Prno. Sa mnom, ja livujem. Ja sam već igrao malo, neću ponavljati 100 puta. Čuti ću kad vam pričam. Brofist. Great, a new video to upload. I wonder how many views my last video got. What? 0? That's weird. All your fans all belong to us. And now, it's your turn to be content. You damn barrels! You'll never capture me! Contain! Contain! Ovo samo radi. Ne sam. What's going on? I have to find Marcy and see if she's safe. Let's go. Boots. Ovo ćemo praviti kao epizode. Macija has been found. Bro coins. Get over here. Let me a little bit do. Tu sam trebao nešto dobijem. Treba da skočim na njega, da skupimo ono. Ne. Ajde sad čekamo njega. Evo ga. Heal me, Dr. Crab. Ovdje ćemo malo brže. Rebrže. Bloop. Ovdje ćemo fajnije. Edgar. Fort. Fuck you. Krenemo tamo. Neću toliko puno komentarizati. Znate da nisam baš neki komentator. Give me that money. Ja sad će me slika. Ovdje me slikao kada sam. Nije Maja, još nije. Sad vada Stefana. Ne, sad Dr. Crab. Dr. Crab. Join the party. Give me the GHP. GGP. Možda čučit. Nisam baš neki u ovoj igrici. Maja. Maja kuća. Ne morate skakati. Evo ga Stefano. Sad idemo dole. Vele keys. Keys to the car. Skočiš. Fuck you. Čutim? There's no point in running. PewDiePie. Barking. I captured all your fans, and soon
legendary brofist shall be mine. The legendary brofist? The hell is that? What? Don't you know? How pitiful. But never mind that. My minions will capture you, and the power of the legendary brofist will be mine. Mine. Leopards, you have to save your fans. Finally, he's gone. Now we can get back into bed and eat snacks all day. That's what Marcia said. Oh, look at that booty, look at that booty. Oh yeah. Ej. Da vam pokažem malo ovu epizodu radit ćemo. There's no escaping the wrath of our mighty tank. Nešto rekao kao ha ha ha. Contain yourself or be contained. Brutalno. Treba sam da čučnem. Treba sam da čučnem. Bang. Ovo je kao... Odavijem život. Ovdje pare. Neće što mi komentrišem, rekao sam, nisam. A ovaj se spašava. A vidi, ovo ima još život. Možda vi vidite tu kao kocku gore pored one dve kocke. Checkpoint. Let's do a little bit faster. Skači. Chup, 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 chup. Markiplier. Oj, puca. Vidite, kao laser. Buc. Lijepi se. Izvinite. Dišovaju se. Skočim. Tu ću onda ide. Ja, bre. Ajde, Dr. Crab. Give me hearts. Because I love you. Odakle je pewdiepie? Možda uvijek ću raditi kao dve misije. Svaku epizodu. Vidjet ću. A fora što se zove Markiplier. Nije, dok. To bi Markiplier sad trebao da kaže. Skoči na moj jet. To je Markiplier. Ono što ja igram s Markiplier. Se kaže kupio sam sa interneta. Markiplier radi Gangnam Style. Znači, u sljedećoj epizodi uradit ćemo od ovih kockica. Možda ću raditi samo ovako to.
Ne verujem da ću. U sljedećoj epizodi radimo ove oblaščić i kockice. Pa do tada, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao, bye bye. Peace.